Siyakhuleka bogogo sethu, siyakhuleka bomkhulu. Siyavusela emakhosini. Enhle nasenzansi eningizimu nemaphakathi. Empumalanga nasentshonalanga. Lo phambi kwenu kumkhulu Gwabini ikhehla lamakhehla ikhehla elinye. Ikhehla laseNatali lincane ngeminyaka idala ngemisebenzi. Ngiyanamukela-ke abantwana bethonga ku-episode namhlanje. Ngithemba ukuthi nizoyithakasela kakhulu. Ezojula kakhulu-ke futhi. Bantwana bethonga kulaba basha ngicela nenze sure ukuthi niya-subscribe, niya-comment ne-like, niyayishare futhi le content. Kanti likhona-ke ithuba elingqayizivele lokuthi uthathe i-membership ukuze kube khona ama-video athi umkhulu mangabe wenza ajulile. Usheshe ukwazi ukuwabona kuqala, usheshe ufunde kulezo mfundiso ezisuke ziqukethwe kuleyo video before ibonwe nje abanye-ke amalunga eNdalo Media and Podcasting. So kukhona abantu abakhethekile abathatha i-membership. It's either uthatha iya-79 rand okanye 179 rand ngenyanga. So uya-choose ukuthi yiphi evumelana nawe. Kanti-ke uma uzizwa ukuthi usuyasindelwa ngenye inyanga, you can always pause ilokhu njani membership yakho and come back the following month usu-right financially, uphinde futhi uthi resume your membership. So that is how ilokhu njani lento ye-membership works. So ngibonke kakhulu bantwana bethonga laba sebeqalile, sebevele sebeyithathile i-membership, sebenesikhathi beyithathile i-membership. Ngiyabonga, ngiyancuncuzwa, anginikhohliwe. Abaningi baboke bakulokhu njani, bakwilist yami abantu abaspecial ko-WhatsApp, abantu abangifonela noma inini umkhulu uyaxhumana nabo, uyakhuluma nabo. Noma inini besenda i-VN umkhulu uyayiphendula nje ngaleso sikhathi leyo VN. Noma yini ephuthumayo, iyona special treatment abayi-enjoyayo phezu kwamanye-ke ama-privileges abasuke bewa-enjoya as abantu asebethatha i-membership. So nawe ngiya-encourage la ukhona ukuthi awumpintshe uthathe i-membership ukuze ukwazi ukuthi ube wokuqala ukuthola i-content enohlonze kangaka eyakhiwa mkhulu Gwabini ikhehla lamakhehla. So namhlanje ku-topic yethu bantwana bethonga ngizokhuluma ngezinto lana ey'jule kakhulu, ezijule kakhulu bantwana bethonga. Ndlela umkhulu Gwabini asebenza ngazo, okuyimisebenzi umkhulu Gwabini kahle hle ayenzayo. Umkhulu bantwana bethonga, ezinye zezinto aphiwe kakhulu ukuthi athi meyenzenza zenzeke. Nikhumbule ama-self-initiate umkhulu Gwabini bona abantu primarily adila nabo kakhulu ama-self-initiates, ngoba i-self-initiation kaningi inalobu bukhosi obusuke bucashile phakathi, obusuke budinga ukuthi bangulwe, noma kwesikhathi sebuzangulile, kodwa ukhona lezi igaba, kukhona lezi inkamba, kukhona lokhu okekuhambe kudinge umuntu ngampela osedlulile lezi igaba zamakhosi ukuze akwazi ukuthintela amakhosi akho nawe a-activate-eke. So umkhulu Gwabini uyawalekelela ama-self-initiates kakhulu, uyi-mentor kuma-self-initiates. Nalaba abathwasa isidala baningi abafikayo kumkhulu Gwabini bezolungisa iy'gaba ey'thize. Phela imimoya njengoba isikhathi sikhula ne-technology ikhula, nemimoya nayo also iyayi-advance, ifuna indlela entsha yokukwazi ukwenza njani ukuphila nokuphilisa. So umkhulu-ke ey'phweni-ke azamkeliswa kwizikhwama azamkeliswa amakhehla kokwabo, usebenza nge-self-initiation. Siyabathwasisa behlele emakhaya, kube khona iy'khathi la ebefika khona bezokwenza into ethize nje kuphela kamkhulu bese umuntu ephuma eyahamba. Siyahlambulula, siyageza, siyahlunga iy'thonga, sihlunga amadlozi, sihlunga imimoya ekwengamele. Umkhulu uyakwazi, sikhona isigaba sokufembisa umuntu osuke nemimoya ethize. Umkhulu uyakwazi ukulokhunja uku-unlock-a leso sigaba leso sokuthi ukhuluma abantu kuwena, ukwazi ukuthi uma ubona noma wenza ini yakwamoya ukhuluma umnikazi womsebenzi kuwena, akutshele lo ohleli naye ukuthi kunjani. Izinto kumkhulu Gwabini
umkhakha, izipho ey'phathisiwe akona okwami. Umgodla uyisikhwama sakuphi? Sakokwethu ekhaya. Akukona okwami, ngibolekiwe nje ngoba khona into engayithembisa emuva ukuthi ngiyoyenza ngeqiniso uma ngifika la emhlabeni. Okuyingakho-ke nanamhlanje uzakwazi ukuthi uphuphe umkhulu uGwabini. Umphupha ngoba ukhona lento ayiphethe iyona and usawumuntu oyenza lento ngani ngeqiniso nangobukhulu bomnene nobumsulwa. So siyahlambulula-ke, siyafika isikhathi sesihlambulula khona isikhwama ngokuhlukahlukana kwazo. Sikwazi ukuhlambulula imimoya, mhlawumbe umuntu oke wachithekelwa izisu, kwaba khona ama-abortion athize, kwaba khona lokuya nalokuya lokuphathelene nabantwana kodwa abagcina bengalibonanga ilanga. Umkhulu kuyakwazi futhi uphiwe lapho ekuthenini alungise leyo moya, ayilungiselele leyo moya. Again umkhulu uyasebenza kakhulu ngalabantu, mhlampe kaningi kunabantu abazalwe nesimo sobuwele. Umkhulu uyakwazi-ke futhi ukubuyisa leso simo, sihlambulule, sihlelele, siphinde sikulumbanise kabusha newele lakho lakwamoya. Umkhulu uGwabini unazo iy'nsebenzo ezi-specific ezidila nje naleso simo esinjalo. Umkhulu siyakwazi ukubuyisa ingubo. Kunabantu abazalwe bembethe. Ukungibatha-ke kuyahlukahlukana abantwana bethonga, kuhlukene kakhulu. Khona okaphuma impela nento impela umbone ukuthi ungaphakathi kwento ethize emkhave nje ngokuphelele. Omunye imkhave lento igcinela emahlombe, omunye agqize uthole ukuthi izandla zakhe zimnyama ney'nyawo zimnyama, kodwa manje la emzimbeni i-complexion yakhe iyakhanya. Lokho kuzaleka okunjalo kune-spiritual meaning ejulile abantwana bethonga. Umntwana ozaleke kanjalo kuyaye kuhambe futhi naye kube khona okukhaleleka ngoba khona izinto usuke egqizile vele already loyo mntwana. So umuntu uzohamba kuhambe adinga insebenzo ethize ejulile. So umkhulu kukhona kulezo iy'nsebenzo ezikanjalo siyazenza la koGwabini. Siphinde kuhambe ikakhulukazi-ke abantwana bethonga ngikuveze lokhu. Umkhulu uGwabini usebenza ngobumsulwa, ngobumnene, izinto ey'ningi ngoba nangey'gaba zami zentwaso, intwaso yezigaba zasemanzini kuze kufike kubona futhi ubukhosi bakhona emanzini. Intwaso nje umkhulu uGwabini ayenze nje waze wayigogoda. Wela kukho ukugogoda kulo mkhakha, kodwa uma ngabe sekufika abanye abantu bethunyelwa kuwena ngey'bonakaliso, usuke usuzibona nawe ukuthi kusho ukuthi sengihambe ibanga nelithe ukuthi xaxa kulo mkhakha engisuke ngikuwona. So ikhona-ke into ekanjalo abantwana bethonga. Ngike ngenza enye ividiyo emfishane la ekade ngikhuluma khona ngithi mina nginalo-ke ikhaya, nginalo ikhaya, nginayo ubaba oyi-spiritual father wala emhlabeni. Ngingakakhulumi ngamakhehla ngengamele, ngisakhuluma ngomuntu wale emhlabeni ongengamele, engisaloke ngigodlile, ngilindile ukuthi ngelinye ilanga uma ngabe se-right siyohlala naye, kube i-podcast, kube i-one-on-one interview naye. Indoda impela enjululwazi, ngimbize nge-magician, naye umuntu wemlingo, ngoba impela izinto amandla amaningi anawo akusewona amandla wala ebantwini benyama. Usenza izinto ezi-extreme kakhulu. So ilanga-ke sohlala-ke naye. So kukhona nami izinto engibuye ngiyihabule kuyena ngokwensebenzo yesimanje, ikakhulukazi nje mhlawumbe sikuveze lokhu ukuthi siyawakhanda-ke amabutho la ekhaya. Siyawakhanda impela amabutho ngoba in as much as umkhulu umuntu waka-spiritual siyisebenzisa lezi zinto, kodwa khona le kubuye kudingeke khona impande qo. Kukhona le kubuye kudingeke khona nami leyo yinto angivuke ekuseni ngithi naye sekuwukuthi nokuthi kuye kufika amakhehla athize athi hayi la ekhaya sasikwazi ukwenza ukuhlanganisa u-A no-B no-C kuphuma into enje. So ngokukhula kwami-ke nami ethongeni ey'dlozini ngabona ukuthi kukhona iy'khwama ezaziyikhona vele emakhehleni athize endulo.
So lezo zikhwama-ke nazo ziyavela nje basondeze nabantu abazodinga ukuthi balashwe ngalezo zikhwama. So iyakhandwa-ke ibutho la ekhaya. Mhlawumbe omunye uzobuza mkhulu Gwabini yini ibutho? Masikhuluma ngebutho phela bantwana bethonga njengoba ngihlale ngilokhunja nje, ngikholelwa ekutheni uma ngabe sifundisana kumele sambulelane yonke into, kungabikho esikufihlayo, ukuze nawe uma uphuma uya kumelaphi othize mhlawumbe uyofuna ibutho usuyazi ukuthi ukhuluma ngani ibutho. Umkhulu Gwabini wayichaza wathini ibutho. Ungafiki kumelaphi u-clueless, ngoba ziyonakala izinto uma ufika u-clueless. So siyawakhanda-ke namabutho kamkhulu Gwabini. Masikhuluma ngebutho sikhuluma la ngemithi inhlanganisela yemithi eyiziqhwaga, imithi nje eyiziqhwaga. Masikhuluma ngebutho isuka kuphi-ke leli gama elithi ibutho? Lisuke ekuthenini phela nizokhumbula ebukhosini ukuthi inkosi iyayingqwangwe amabutho. Okusho ukuthini na? Inkosi mayivuka ekuseni ithi namhlanje kuba ukuthi itshela amabutho, kuba umyalelo ewubisela phezu kwamabutho. Awabuza amabutho ukuthi kungani kufanele kube nje. Ayathatha izikhali anikele khona. Ayokwenza njani? Alandele umyalelo wenkosi. So nebutho-ke mangabe likhandwa abantwana bethonga, kuyayihlanganiselwe le mithi le wena oyiyalezayo ukuthi akube nje, ebese yona yenze kube njalo. Yizinto ezisuke zingasafaki idlozi, zingasafaki imimoya nethonga, usu-instructor le mpande le ehamba nemimoya yayo vele ukuthi akube ukuthi-ke manje. So iyakhandwa-ke ibutho kamkhulu Gwabini. Iyakhandwa impela nje ibutho kamkhulu Gwabini. Kuya ngokuthi-ke ibutho phela yelani, ngoba liyahluka ibutho. Kukhona ibutho oyayilithumele liyohlasela, kukhona ibutho lokufika, kukhona ibutho lokulwa kodwa kuhlanganiswa amakhubalo. Khona umuntu okuthola ukuthi mhlambe usebhizinisini elithize kodwa bayancintisana baningi, bayamgadla. So lowo muntu uyayidinga ibutho elizoqapha isitolo sakhe noma ama-properties akhe. Ibutho liyakhandela into enjalo. Kanti umuntu osegadliwe osefuna ukuphindisela, likhona futhi ibutho lokunjani lokulwa. Ukudidiyela, mawudidiyela ibutho lokulwa noma udidiyela ibutho lokugada, kusebenza impande eziningi ezingalokhunjani ezingafani, ebese zakha lento ebizwa ngani ngebutho. Mhlawumbe nje ibutho ingakho phela njengoba ngithi mina ibutho imilokhunjana imithi eziqhwaga. Ngisuke ngikhuluma ngemithi onkunzi kayihlangulwa. Khona imithi enjalo ekuthiwa onkunzi kayihlangulwa. Uyalizwa lelo gama ukuthi igama elinobuqhwaga phakathi. Impande, enye yempande eyayisebenziswa emakhandwa uhlobo oluthize lebutho. Amanyazangoma. Inyazangoma elinyaza onyaza mina. Basho njalo-ke abalazi kangcono. Inyazangoma elinyaza onyaza mina. Imithi ejulile leyo bantwana bethonga. Kwesinye isikhathi makudidiyelwa ibutho, uyayutshela kuthiwa iya mhlawumbe endaweni ey'ntaba, uhlobo oluthize lentaba, okanye ihlathi elithize, mhlawumbe kuthiwa ihlathi lesizulu. Ihlahla eside kunaso sonke kulelo hlathi. Impande yakhona uthola ukuthi idlala indima ethize ebuthweni. Angithi isihlahla eside siqhakele. Uthola ukuthi izokwenza into ethize ngelibutho ozolikhanda. Amabutho-ke, libutho-ke leli esuke likhandwa lapho. Kusuke kungadlalwa-ke izinto, akuzona izinto ovuka ekuseni uyihlanganise nomkhuleko. Izinto ezisuke zingasawudingi umkhuleko. So in as much as umkhulu ambulelwe ey'ntweni ey'njalo, kodwa mase kudidiyelwa lolu hlobo lamabutho, ngisuke sengisebenza kakhulu, sengiphindela la engathwasa khona. Sengiya kubaba wami nami owangifundisa impande, ngoba mina ngokukhula kulo msebenzi kube sekuba khona imithi engingayithinti ngesimo sami senhlanzeko. Mina ngisebenza ngenhlanzeko kakhulu, ingakho into zami zonke siziqala siziqedele emanzini. Siziqala siziqedele kuphi? Emanzini. So kunemithi, kunempande umkhulu
angazi lokhu nje, angazithinti. Khona esizithintayo, khona kodwa ezingahlambulukile. Esiyithintayo kakhulukazi lezi ezitholakala kuphi? Ey'ndaweni ey'njengamanzi. Ngobani? Umkhulu vele uwumuntu osemanzini. So khona nje impande-ke ey'julile njengogibeleweni, olengeleweni. Lezi mpande ey'tholakala kanzima. Yizona-ke ziyay'setshenziswa uma kudidiyelwa ibutho. So ibutho-ke liyatholakala-ke la ekhaya. Kulaba kodwa-ke abasuke bengasayincengi impilo, asuke nje bengayincengi impilo bezenzela izinto zabo abasuke bezenza. Kodwa lelo butho hhayi belisadidiyelwa-ke umkhulu uGwabini ngoba angiyithinti imithi ebucayi ngaleyo ndlela, imithi ekwazi ukuthatha umphefumulo nokuchitha igazi. Umkhulu akayithinti imithi enjalo, kodwa nginaso isikhwama sakhona ekhaya, okuwukuthi kodwa mase kufanele ididiyelwe, sekufanele ngingadidiyeli esigodleni sami ngoba lowo muthi awusebenzi ekhaya. Lelo khehla ngalihlambulula ukuthi angizusebenza ngale mithi yakho enzima kangaka onginikeza yona. Kepha ngizophindela kuphi? Nami ngeke ngithwase khona, bayongibambela bona, bayongididiyelela bona. Mina ngifike kuwena-ke sengikunikeza-ke ibutho, sengilishadisa nawe. So bantwana bethonga, bengithi ngikhanyise lezo zinto ukuze nibe ne-idea ukuthi umkhulu uhamba fikiphi nalokulapha. Ezinye zezinto mhlampe umuntu akufanele ukuthi ayiveze, kunabantu okathi umuntu nginenkinga mkhulu, ngithwasile nje qobo lokuthwasa ngaqeda, kodwa nje akungeni ngisho i-customer, akungeni ngisho isiguli esisodwa. So umkhulu uyakwazi futhi izinto ey'njalo ukuzilungisa, singezusebenzisa nje amakhubalo lawo enkani anjengamabutho, anjenganani nani, anjengezigubhu, kepha sikulungise ngani? Ngokulungisa kuqala ithonga nedlozi. Ngokulungisa ithonga nedlozi. Sikhokhe izikweleti. Izinto umkhulu uGwabini lezo amukeliswe zona, akwaziyo ukusebenza ngazo, azithinte zithinteke. Kodwa nje kakhulukazi iy'ngane zama-self-initiation, umuntu nje owenza i-self-initiation omusha, okwi-spiritual awakening, lowo muntu nje kuye kufanele ngifisa ukuthi abe kanje nomkhulu uGwabini, alandele wonke amavidiyo ngoba siyakhula ngala mavidiyo. Iningi ibanga esilihambayo singakabonani ngokubuka nje lamavidiyo nangokwambuleleka. Ijulile-ke into enjalo abantwana bethonga. So mina konke engikwenzayo kamkhulu uGwabini kakhulukazi uncike ethongeni nasedlozini. Yebo kukhona abanye engeke ngibenzele insebenzo, aphindele emumva umuntu bese yababaza athi angeke mkhulu, hayi ngeke kubhizi ngenye indlela mkhulu. Kusuke kuyisikhathi sethonga lakho ukuthi sifike sayamukela ngokuphelele lento, nawe futhi inhliziyo yakho ibivuleke ngokwanele ukuthi uwamukele leyo nsebenzo umkhulu esuke yethini. So kukhona esikwenzayo, umuntu aphakame emva kwaloko engathithi kukhona mhlawumbe isithwadlana esincane asitholi, kanti cha kunjalo. Kusuke nje sekuyisikhathi nokuqondana kwezinto. So lo umkhulu uGwabini-ke abantwana bethonga, ikhehla lamakhehla, ikhehla elinye elaseNatali encane ngeminyaka edala ngemisebenzi. Ngizoloku siqhubeka-ke senza lamavidiyo kanjena ngokunhloso yokukhulisana nokuqwashisana, nanokuthi si-understand-ane ukuthi njengoba abalokhunjana nje kusho ukuthini kuthina ukuba ama-self-initiate, cha